Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomkeleke kwesimanje sekulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi udinwe ke uyafa ngesenzo sika lapha na ke uphakela umthakathi ke sokuthi ke exoshe abukufika kulelizwe noma ke ehamba njengoba ke uphakela umthakathi ke uzokhumbula ukuthi ngimbukele ke uhambela amadolobha asemaningi lapha na ke khona lapha eKZN imbukele ke exosha bona ke abukufika ubaba ukhuluma nje udiniwe ngesenzo sakhe lapha na ke uphakela umthakathi sokuthi ke exoshe bona laba abukufika njengoba ke ethi ke beza namathuba ke amaningi emsebenzi ebeqashe bona ke abantu bakulelizwe mbukeli ke uma ngabe ke uphakela umthakathi esebaxosha bazodlani ke noma ke bazosebenza phi labantu abazobe sebexoshelwe ke umlungu wabo okuyibona ke ubalethela ke isikwa etafuleni obaholelayo ngalomsebenzi abaqashele wona mbukeli ke ngabe kuthini ke okwaho uPaula lapha ekhaya njengoba ke lo baba ethe wabeka umbono wakhe lapha na ke ngalo ke udaba oselithe ladalwa uyena lapha ke uphakela umthakathi ke lokuthi ke axoshe abokufika njengoba ke behambela ke amadolobha amaningi embukela uye lapha ezazi comment section sizwe uvo lakho ukuthi wena uPaula uthini nansi ke ivideo siyabonga phakela umthakathi mfowethu sobheka nenkunzi engumgabe wakamgabe lalela mfowethu le nkunzi odibana nayo njengamanje ikhuluma amaqiniso kuphela ubulalise phakela umthakathi ubulala lizwe phakela umthakathi wena lamandiya owaqosha izitolo kuyohlala wena awuna plan yokuthi idolobha lenu libe nabantu basebenzako why ube nenhliziyo embi kanjena wena phakela umthakathi nezinto zakho zamabutho akho ohamba nabo use your common sense common blangata lento niyenzayo ibhiliza umhlaba nina ufuna 5 million ukuthi wena khona ukudla wena nengane zakho uthi ayiphota gate xosha abantu izitolo laba khipha khona ama rains laba khipha khona le mali leyo yeka government ile mali enikwa wena futhi nina akekho umnikazi wedolobha lidolobha linabantu balo mara wena uyabaqosha abanye bayajabula bahamba amaforeigner bayakuba amaforeigner yebo bataya kibo lesitoro lesi bayarenda zona ukhona uyesirenda wena awuna 10 rand ulalela khabishi qosha umuntu bekhanipha imali inyanga nenyanga imali leyo baba 350 mina wahola imali yabantwana awazi dibu yapi ninemali yebo niyavuma mara please use your common sense. Use your common sense. Ngoba into yonke eyenziwayo inesiqalo, inesigcino, inesiphetho. Balina nibone niphetha ngani. Phakela umthakathi uneminyaka emingaki wena? Uyahluleka kuba baba. Angikuthuki, ngiyakubonisa. Uyahluleka kuba baba. Unemoto ezingaki? Naleyo moto yesikoloto usebenza phi uqosha indlala phakela umthakathi ngokuqosha amaforeigner nguluthi into zabo impilo ophila yona akusiyo ngendlela wenza ngayo cha yimbi mfowethu shintsha lendlela ekutha ngayo lento oyenzayo ungaqalekisa abanye abantu bahambayo ungaqalekisa abantu bobukhosini ungaqalekisa induna ezingazi lutho ngesimanga sakho zobuvila bakho namuhla babathuka wena nengane zakho zonke uthukisa umndeni ungazi lutho ngawe nezukulwana nalento oyenzayo abanye abantu bangazi bangaboni bangakujabulela lokho bakhomende ma-comment section bathi right mala babona ukuthi lizwe libhidlikile mangabe uyayithatha unguwe awuna under yinye bese uhamba uyoxosha umuntu uphethe abantu bayi-50 obaholelako abantu bayi-50 umxoshe wena
bayahola phi labantu ungenisiza endlala kibo bathi sala nidayisa la ngoba bekudayisa abantu bokufika uyabona i-apartheid ayisebenzi kodwa ayisebenzi mfowethu inqondo zakho ziyi-2 asi-4 or 5 ufile very sorry udinga ukufundiswa la yes